Konferencija mala za temu dva važni stvari, a to obezpečovanje roboti mladim i davanje im roboti u IT sektoru u Novim Sadze, bo tot horod prepoznati jak IT center njelem u Srbiji, ale i u regionu. Hviljkovo u tim sektoru u Novim Sadze zanjati kolo 4000 ljudze, a kolo 100 milioni evra vrednost vývozu softvera, kotri novosadski kompaniji vytvorjuju. S koordinovanim akcijami pokrajinske, republične i horodske vlasti namáhame še covek šomu číslu mladých ľudzoch obezpečiť robotu u IT sektoru, zvekšať kvoti za upis na Fakultet techničných naukoch a mocný poriv za to sektor nam bude i vybudov naukovo-technologijného parku, ktorý še planuje za počatok 2019 roku. S tým aktivnosťami žadáme napraviť veľký podsahy, bo IT sektor predstavia veľkú možlivosť obezpečovania roboty i budućnost za mladih ľudzoch. Povolali me na konferenciju, že bym predstavljal IT firmu zo Chorvatske, kotru ja osnoval pol roka po učastvovanju na tim projektu. Spočatku som robil jak freelancer, a već zjavila potreba, že bym legalizoval firmu pre placenie porciji. Poneže teraz situácia taká, že mali obtok peniežu ľahčejšie oporcijovať, ja prilapil otvoriť firmu i za teraz som zadovoljný. Cilj tej konferenciji bol prenaći sistemski odvid na problem njezanjatosti s akcentom na mladih u regionu i širše, prez omožljivjovanje novih edukativnih programoh IT sektoru i sistemsku potrimovku u dokvalifikacijoh i prekvalifikacijoh njezanjatih.